Welcome back sa atong YouTube channel and welcome sa atong mga bag-o nga viewer. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel o pag-hit sa notification bell para ma-update permi sa atong mga videos. Og ayaw pud kalimot pag-share sa inyong mga friends, pag-comment o pag-like. For today's video again, ikaduhan nga video, kung makita ninyo balik akong sinina, ay mo kabalaka, no? Gilabhan ni. Ang atong topic karon, no, is unsaon daw para ma-motivate ta kada adlaw. Di ba mao nay problema sa kadaghanan? Kung ikaw usa ka estudyante, kinahanglan ka og motivation. Kung ikaw isa ka trabahante, kinahanglan ka og motivation. Kay usahay halos di na taganahan, no? Halos daghan na tayo hunahon kakapoy na ba? Di ba? Pare-pareho ra gihapon, mao ra gihapon, mao rang kwentaha. Di ba? Pero naay mga butang nga angay nimong buhaton para ma-motivate ka everyday. Di ba? Para kayahon nimo nga mas ganahan ka kada adlaw. So unsa man na siya? Para ganahan ka sa imong trabaho, para ganahan ka sa imong pag-eskwela, para ganahan ka sa imong kinabuhi. So positive lang, no? Positibo lang pirmi. Ayaw i-feed imong mind og negativity. Kay kapag ka mabutangan na nimo, mahiluan na nimo imong kaugalingon, di na gyud kaganahan. So maot ni ang atong vlog number 9. So let's go. Number 1. Hibaloon nimo kung unsay rason sa imong pagbangon kada adlaw. Mubangon pa di ay? Diba? Tinuod na ang istorya nga para kanino ka bumabangon. O, para asa ka mubangon, para kay kinsa ka ni bangon, para sa unsa ka ni bangon. Hibaloon nimo unsa imong pinakalalom nga ngano, ba? Ngano magiturang mumata pa man. Di ba gusto pa nimo magpuyo sa kalibutan. Mumata pa ka kay gusto pa nimo makita imong mahal sa kinabuhi. Mubangon pa ka para mahatagan og maayong kinabuhi imong mga hinigugma. Mumata pa ka kay makig-date pa ka sa imong uyab. Mubangon pa ka dili ka magpaluya-luya kay kinahanglan nga mudato ka, kinahanglan ka mo trabaho, makaipon ka, maka-invest ka, makapagnegosyo ka, maka-travel ka. Tanan nga mga butang nga gusto pa nimong buhaton, pirmi nimong hinumdumon nga maunay rason sa imong pagbangon sa higdaanan kada adlaw. Pag mata na daan nimo, di ba? Syempre pag mata nimo, kuan man gud ayon ka ana nga, ay kalami pa man ikatulog. Instead nga kana imong huna-hunaon, utruha, no? Ang i-program nimo sa imong huna-huna is adlaw na pud karon para mo birada ko. Adlaw na pud karon para magkaduol ko sa akong mga pangandoy. Pangandoy nako nga mahatagan og maayo nga panimalaya ang akong pamilya. Imo nang trabahoon. Pangandoy nimo nga maka-travel, imo nang trabahoon. Mao na imong bangunan kada adlaw. Diba? Mao na yung mga rason nimo. Kinahanglan nimo mabalaan ang imong pinakarason para ma-motivate ka nga mobangon sa kada adlaw. Number 2. Kalimte uli kayi ang mga butang nga maka-distract sa imuha, no? Nga makasamok sa imong hunahuna, makasamok sa imong adlaw, makasamok sa imong kinabuhi. Pwede butang, pwede pudog tao, di ba? Kay syempre, butang, mga problema, no? Wala ko niingon nga imo rang i-disregard imong problema. Ang ako alang, ayaw sige balikag huna-huna kundi magsigag huna-huna sa mga possibilities and solution, no? Ayaw sige huna-huna. Ano ko na mo to kong problema da. Kanang ay, grabe akong problema. Kabugat sa akong problema. Ay, grabe akong problema. Ngano ako pa man? Why me? Why? Diba? Dili ingon ana. Ayaw ka na ibutang sa imong huna-huna. Dapat ay imong ibutang sa imong huna. Na ako'y problema. Unya ko na siya huna-huna. Kay kabalo ko na agi solusyon, ana. Magtrabaho sa ako karon. Plastaron sa na ako ang akong kinahanglan. I-accomplish karon nga adlaw.
And dito na dayon nako hibaloon kung unsay pwede nako mahimong solusyon kay daghay opportunity sa kalibutan, daghay posibilidad sa kalibutan, dako kaayo ang kalibutan. Dapat positive ka permi. Ayaw i-feed imong mind gyud og kanang mga negatibo. Kay mao gyud nay permi na hinuon ma-attract nimo. Diha na mosulod ang law of attraction. O di ba? Nakabantay mo nang ganahan ka og sakyanan nga parehas sa Mazda. Ganahan gyud kay kag Mazda. Matingalan na lang ka no. Kay mao na naa sa sulod sa imong hunahuna, I love Mazda. Matingala ka, dali ra ka makabantay og Mazda. Magbiyahe ka, magmotor ka, magsakyanan ka, pagkita nimo Mazda. Dali ra rin ka, di nimo na mapansin ang uban sakyanan, no? Ang imong mapansin kadto yung ganahan ka. Kay naaman sa imong hunahuna. So ingon ana ra pud na kung pirmi problema na sa imong hunahuna, mao gyud pirmi magpakita sa imuha, mao gyud pirmi muduol sa imuha, no? So dapat solusyon pirmi, dapat possibilities pirmi ang nasa imong hunahuna para maupod nay mo duol sa imuha. That's law of attraction. Na, di basta-basta na ako law of attraction, no? O, di ba? So mao na, tanggalan ng mga toxic na people. Like kung naa kay uyab nga toxic sa imuha, kung nakahatag ra magali na siya kasakit sa imong kaguol, ay Uyab-uyab pa man ka. di ba unsa may pulo sa imong pagkauyab-uyab, di ba? Mao gali nga na kay uyab kay or imong asawa, imong bana, imong family kay sila imong sandiganan. Pero kung sila po'y naghatag sa imong para anak ka iduot ka sa ilalom, ay likay, no? Kung uyab pa or unsa man galing pwede biyahe. Pero pamilya na ayaw pud biyahe, no? Likay lang, likay nga ma-distract ka sa ilahang mga unsa man galing. So mao na likay ang mga butang na makapa-distract sa imo para magkabuot sa imong goals. Likay pud ang mga tao nga magsamok-samok gyud sa imo mahimong barrier para magkamang ka padulong sa goals nimo, no? Ayaw padayon lang. Focus lang sa goals. Mo na giingon nila, focus lang gyud sa goals, no? Oh, ingon ana na siya. Number 3. Hinumduma ang imong mga failure o mga sayop. Mao nay mahimo nimong fuel para sa pagkabuot sa mga pangandoy, di ba? So para ma-motivate ka, dapat madumduman to nimo. Ayaw pud pirmi dumduma. Kaya kung giingon gayna ayaw dumdumang problema. Nga kung pasabot karon, dumdumon nimo imong mistakes, imong mga sayop sa una, imong failure nga this time. Karon nga adlaw, kadto nga mga sayop dili na to mautro. Pag mata nimo sa buntag, mubangon ko kay nakasayop ko gahapon, dapat ako tong i-recover. Dapat ako tong ma-erase and ako tong mapulihan og maayo. O di ba? Kung nasayop ko gahapon, kung nasayop ko niaging bulan, dapat di na ko masayop karon. Di ba? Kumbaga maunay mahimong pahinumdum sa imo nga dili na mautro ang imong sakit nga kagahapon. What? Bitaw nang mahimo na nimong kuan ba? Pang motivation na nimo sa kada adlaw nga nasayop ko di atong niaging bulan. Karon nga bulan dili na ko angay masayop. Nasayop ko di atong niaging tuig. So, karon mo bangon ko kay correct na ko to. O di ba? Na fail ko ato. Karon mo bangon ko kay dapat ma-successful na ko. Ingon ana. Di ba? Number 4. Pag-focus sa nga mga butang nga naa sa imuha karon. No? Ayaw pirmitan awa ang wala sa imuha. Para ma-motivate ka everyday, dapat mahimo kang thankful, grateful sa mga butang nga naa sa imuha. Ayaw sige hinuktok diya nga wala man ko ingon ani, wala man ko kini. Kulang man ni. Wala man ni. Ayaw ingon ana, di ba? Kay ingon gani hugay na ang law of attraction kapag ka mao nay pirmi ipakaon nimo sa imong huna-huna. Mao gyud na hinuon siyang mahitabo pirmi. Tapos dapat thankful ka para motivate ka everyday ba nga. Kaswerte na ako, di ba? Thankful ko kay na ako'y mata, na ako'y ilong, kompleto ko. Thankful ko kay na ako'y motor. Ang uban, walay bike. Maskin bike, wala. Diba? Ang uban, mag-commute. Kapuyay na kaayo, mamara. Puno pa pirmi sa kada adlaw. Thankful ka kay na kay nindot nga pamahaw. Na kay ang palaya with egg. Samantalang ang uban, buntag pa lang, mag-noodles na. O diba? Dapat grateful ka sa mga butang nga naa ka para motivated ka everyday. Yes! Na ako ingon ani. So, dapat mo ingon ani gid ko magpasalamaton ko sa mga butang nga naa ako. Dili man na ingon ana ka pangadag ko pero i-appreciate gayud, no? Ayaw gid kalimot nga imong tan-awon imong kaugalingon kay ngano
dili ba nimo na makabot kung wala nimo na gipaningkamutan, di ba? Ngano man magkamotor ka kung wala ka na ring kamot, makapalit ka kag motor. Oh, di ba? Makapalit ka og imong bugas kung wala nimo nagpaningkamutan. So dapat thankful ka sa tanan nga naa sa imuha karon. Kung na may problem, good problem na siya. Di ba? Oh, thankful ka dapat. Dili ka kanang sige complain. Sige ka nga kulang ko, mauna, no? Dapat focus lang ka sa mga maayo. Kay ingon pa gani, kapag ka mag-focus daw ka sa possibilities, you'll have more opportunities. Kung na-focus ka sa mga butang nga nakakaron, mas labaw pa na nga daghay mo abot sa imuha. Diba? Dapat na kay abundance mindset. Okay, di ba? Sunod na nato na hisgutan unsa nang abundance mindset para ma-excite po, para ma-thrill mo. So, mao na siya ang mga tips para ma-motivate ka everyday. Ha? Bisag sa kakapoy o sa kuan ka ng kalisod, kahasol, mubangon gid ka. Unta nakatabang ko sa imuha, ug unta nakahatag og kalambuan sa imong kinabuhi. Ayaw kalimti og pirming hinumdumi nga Lambo Bisaya.